n'amateka maremare ahera mu ntanzi z'urugo rw'umwami no mu irembo ryaho nyiri u Rwanda yaciraga imanza i Nyanza. Amaregure yari ikipe y'umwami ikomeye cyane, yanakinagamo umwami Mutara wa gatatu Rudahigwa. Abayabonye ubu bakiriho ndahamya ko bashaje cyane, ni hagati y'1930 n'1959. Gutanga kwa Rudahigwa byahanaguye burundu ikiragano cy'umupira w'amaguru cyariho icyo gihe. Haza ikindi kiragano gishya kigizwe n'amakipe ashingiye ku makomini n'ubutegetsi bwa Repubulika yaravutse mu mpinduramatwara y'1961. I Nyanza hongeye kuvuga ikipe nshya yahawe izina rya Nyabisindu. Ryari izina rya komini n'ubundi yari nshya mu zari zivutse. Rubanda bagereranyije n'amaregure, yari yaramamaye cyane muri ako gace. Impembe zanga guhura. Ikipe ya Nyabisindu ntabwo yatashye ku byishimo by'imitima y'abanyenyanza. Ari nabyo byatumye uwari perezida w'urukiko rw'ikirenga rwakoreraga i Nyanza icyo gihe, Murego Donati, ashinga ikipe idashingiye ku buyobozi ubwo ari bwo bwose, haba ubwa komine cyangwa se ubw'igihugu bundi, ayiha izina yise Imirasire. Ni mu 1964. Imirasire ishingwa, abanyenyanza bongeye gususuruka, batera imigongo ikipe ya komine ya Nyabisindu, bakirana yombi uyu mushyitsi wari uje basanga mushya, acigatiye ibyishimo byabo mu biganza. Nyuma y'umwaka umwe gusa, mu 1965, Padiri Arnaud Chanoine, umuzungu wayoboraga ishuri rya Kristo Umwami ry'i Nyanza, akaba n'umwe mu baterankunga b'iyi kipe, yayihinduriye izina. Imirasire ayihindura mu ruzungu, ayita Rayon, yongeraho akazina ka sport. Abakunda ikipe ya rubanda bati ubwiza buhuye no kwisiga. Ngiyi Rayon muririmbira murera muri benshi, muti umwana utazi koga murera. Mu mabara y'ikirere gikeye, bakanatebya bavuga yuko Bikira Mariya yabihereye ikipe kugira ngo itahe ku mitima yabo. Rayon siporo yacu urya n'ubuko, ikipe y'abanyarwanda urya n'ubuko, turabakunzi bayo urya n'ubuko, mu bihe bino mu byiza urya n'ubuko, ngo ayimama ndaraye ayimama ndaraye ayimama ndaraye abayobozi bacu. Turamutse twazinduwe n'amateka, byadusaba kujya i Nyanza tuzindutse cyangwa tukigaba tukaharara. Byadusaba kuganira kuri Rutaremara washinze amagaju. Byanadusaba kuvuga ku ikipe ya komine ya Kiyovu ubu ngubu isigaye ari urucaca. Byadusaba yewe no kuvuga kuri Mukura ya Burugumesitiri Kanyabashi. Wenda tukaza no gusoreza kuri Panthère Noire ya Afande Rwagafirita. Byaba ari birebire cyane. Uyu munsi turavuga kubiriho ibibazo by'urusobe muri Rayon Sport mwakunze, munakunda muri benshi, ishimisha abakunzi bayo mu gitondo, nimugoroba bakumvamo inkuru zibarwaza imitima kubera kenshi ibibazo bikunda kuvugwamo. Niki gituma ibyishimo by'umufana wa Rayon Sport bitaramba? Turayireba ni Rayon Sport, imena mu makipe shema ry'u Rwanda, tutatenguha inshuti za futuboro, nyamamaye mu Rwanda no mu mahanga. Munyakazi Sadate, twakwita nka perezida, ubu ari mu bihano by'amezi 6 adakora iby'umupira w'amaguru. Umwenzi w'agasembuye Skol ishyira menshi muri Rayon Sport muri iyi minsi, umwuka ntabwo wagenze neza. Hatangajwe stade ya Rayon Sport, Gikundiro Stadium. Abafana baheruka igishushanyo mbonera na za animation za cartoon zakwiriye cyane kuri YouTube n'imbuga nkoranyambaga, ariko nta numwe uzi nibura naho ikibanza giherereye. Sadate ubwo yatangaje ko ari ishyamba ry'inzitane ririmo inganzamarumbo rishobora kuzimiriramo Rayon Sport. Gahunda ye ngo kwari ukuritema akanaritwika. Inkwi n'amakara byari kuvamo, sinzi aho yari kubishyira, ariko byarangiye ishyamba ahubwo rimumize. Ikipe y'Inyanza ya rubanda muri 1965 n'ikipe ya Gacinya muri 2003 kuri stade yasinyiwe Kicukiro biratandukanye cyane. Kunyereza ibyinjira no guhisha abafana umutungo nahuva, kujya za komisiyo z'ubucuruzi mu ikipe no kugendana Rayon Sport mu mufuka n'ibindi byinshi. Ni inyanja twogamo nguha ikaze. Reka duhere ku buyobozi bwa Munyakazi Sadate. Ubu ngubu uri mugerwa intorezo n'abavuga yuko yagize imyitwarire idahwitse. Ku itariki 14 z'ukwezi kwa karindwi muri 2019, Munyakazi Sadate yatorewe kuyobora ikipe ya Rayon Sport. Mu matora arimo abayobozi ba komite za fan club, amahuriro y'abafana yihurije hamwe mu cyitwa fan base ya Rayon Sport. Sadate Munyakazi wari uhawe inshingano nshya
yari afitiwe icyizere cyaturutse ku mushinga mugari yari yeretse abayobozi n'abakunzi ba Rayon Sport, wari umushinga wo gukusanya miliyoni zirenga 60 mu minsi 30 gusa, no kuvuga ukwezi. Umushinga wari uteye ku buryo mu gihe cy'umwaka yagomba kuba asaruye miliyoni 700, bagasezera burundu ku bibazo by'amafaranga no gutega amaboko abakunzi baza kuri stade. Umushinga wa Sadate. Building a global business is all about ambition. The success of that ambition depends on your global network and how you manage it. Munyakazi Sadate tuvuga yagiye kuba umuyobozi wa Rayon Sport, asanzwe ari umuyobozi wa MK Sky Vision Card, ikigo cyo kumenyekanisha ibikorwa by'ubucuruzi n'ubujyanama mu bucuruzi. Nabuze uko mbyita neza, ariko ugenekereje nko mu ruzungu wabyita consultants and marketing. Welcome to MK Sky Vision, providing the best marketing service. Ni amagambo yo mu ibara rya orange akwakira iyo ufunguye urubuga rwa internet rw'ikigo cya Munyakazi Sadate. Innovative marketing solution nibo bafite ibisubizo byo kumenyekanisha ibikorwa byawe binyuze mu ikoranabuhanga rya murandasi. Duhuza ibicuruzwa n'abaguzi, tuzamura urwego rwawe rw'amahiganwa mu bucuruzi, tukanaguhuza n'abafatanyabikorwa bashya, twamamaza umuco n'urukundo bya siporo, tukanafasha amakipe za club. Ngizi intego nkuru zibanze z'ikigo MK Sky Vision Card, ikigo cyahaye Munyakazi Sadate itike yo kwinjira mu buyobozi bwa Rayon Sport nk'umuyobozi mukuru president. Izina rye ntabwo ryari inganzamarumbo mu mupira w'amaguru hano mu Rwanda. Ndahamya yuko nawe unyumva ushobora kuba utari umuziho byinshi. Rijya kwamamara bidasanzwe byahereye ku mushinga wanditse yazaniye Rayon Sport, awusobanurira komite yari yobowe na Muvunyi Paul. Dore uko umushinga wari uteye. Akoresheje ikigo cye, Sadate Munyakazi yasinyanye amasezerano n'ibigo bicuruza ibikomoka kuri petroli hano mu Rwanda, ku buryo umufana wa Rayon Sport uzajya unywesha cyangwa se akagura ibikomoka kuri petroli azajya akatwa ijanisha runaka rito y'amafaranga yumvikanyweho ashyirwa ku mufuka oyanako kuri konti ya Rayon Sport. Byari kuzajya bikorerwa ku ikarita umunyamuryango yari kujya ahabwa. Abareyo bazi MK Card ya Sadate gutya. Sadate kandi yari yasinyanye amasezerano n'ikigo cya Ritco gitwara abagenzi mu modoka. Amasezerano yavugaga yuko umugenzi w'Umuriro, umufana wa Rayon nyine, nawe azajya agura ikarita y'urugendo ituma ku mafaranga atanze havaho umusanzu runaka ukajya kuri Rayon Sport, ndetse uwo mugenzi akaba yanagabanyirizwa ibiciro mu nyungu runaka za Rayon Sport. Iyi yari deal ya kabiri. Sadate kandi yasinyanye amasezerano na Teledis Group yo kwikorera televiziyo yo kuri murandasi, ariko nyuma umushinga wa televiziyo ukazaguka ukaba televiziyo isanzwe nk'izo mureba mu ngo zanyu kuri za screen. Amasezerano nk'aya Sadate yanayasinyanye na Mogaz, ayasinyanya na Radiant icuruza ubwishingizi, anayasinyana na Airtel icuruza itumatumanaho. Aya mafaranga yose yari kujya anyuzwa muri Bank of Africa, nayo yari yamaze gusinyana nawe amasezerano ko amafaranga yose ya Rayon Sport azajya ayoborwa kuri konti za Rayon Sport muri iyi banki. Maze iyi banki nayo yemerera Rayon Sport ko izajya iyihinguzanyo mu gihe runaka amafaranga akenewe, igatera inkunga imishinga minini ya Rayon Sport, ikanabaguriza nko mu gihe cy'imishahara bibaye ngombwa. Kode y'akanyenyeri 610 ni short code yavuye muri Rura, yishyurwa amafaranga abarwa mu bihumbi magana. Nayo wari undi mushinga wo gukusanya amafaranga hakoreshejwe telefone. Nararenga ahangaha, iyi ni na kode yakoreshejwe cyane mu gushaka amafaranga yo gufasha abakinnyi mu gihe cya COVID-19. Sadate ubwo yakoze umushinga uhamagarira abakunzi ba Rayon Sport gutanga amafaranga binyuze kuri telefone. Kuri kode maze kukubwira, ubanje kwandika akanyenyeri, hanyuma warangiza iyi kode ya 610 ugashyiraho urwego, amafaranga utanze akajya muri Rayon Sport ako kanya. Ubundi mu bucuruzi wahita uvuga ngo wow, c'était une bonne affaire. Oh my God! Paul Muvunyi wayoboraga iyi kipe kuva muri 2017 akaba numwe mu bayobozi b'icyubahiro b'ikipe ya Rayon Sport, yasanze ibingibi ari biganza byiza kandi bitanduye byo guterekamo ikipe nka Rayon Sport. Muri imishinga yose nta numwe uratangira kubyara amafaranga ku buryo buzwi, keretse wenda ibyo abareba batarabwirwa. Nyuma y'amezi arenga 8 umushinga wanyu mushyizweho umukono, imishinga isa naho igenda buguru ntege muri Rayon Sport. Munyakazi Sadate n'uruganda rwa Skol yari inkundura mu minsi ishize. Sadate Munyakazi yaje muri Rayon Sport hashize imyaka 5, ikipe ayoboye isinyanye amasezerano y'imikoranire n'uruganda rwenga ibinyobwa rwa Skol. Ni amasezerano yasinywe muri Gicurasi mu 2014, yagombaga kurangira muri 2018, ariko mu masezerano ubwaho hari harimo ingingo ziteganya yuko amasezerano ashobora guhita yongerwa mu gihe yabarangiye
abanyamategeko basanzwe basinya iby'amasezerano izi ngingo muzi uko zitwa. Amasezerano abashobora guhita avugururwa nyine nta yandi mananiza. Ni nako byagenze muri 2018. Amasezerano arongera aravugururwa nk'uko byateganywaga n'ingingo z'aya masezerano. Skol yatangiye yishyura hafi miliyoni 47 ubaze mu banyarwanda, ariko aya mafaranga yajyaga kuri konti y'amaeuro, Skol ikaverisa ibihumbi 50 by'amaeuro buri mwaka. Iki kiguzi cyari cyo gushyira izina rya Skol ku myambaro y'abakinnyi, ku myenda yabo bambara mu kibuga no mu myitozo, kumanika ibyapa mu gihe Rayon Sport yakiri imikino no gucuruza ibinyobwa byayo hafi y'ikibuga no ku kibuga mu gihe cy'imikino. Uko amasezerano yarateye nuko umwaka w'imikino uko uzajya wiyongeraho, Skol izajya nayo izamura amafaranga igenera Rayon Sport hagendewe ku ijanisha ritagomba kurenza 12%. Muri 2019 mu masezerano mashya yari yasiwe muri 2018 nyine, Rayon Sport ubu ngubu yahawe miliyoni 66 z'amanyarwanda. Ariko ntabwo ari amafaranga Skol iha Rayon Sport gusa. Buri mwaka uko Rayon Sport ikinnye igikombe cy'amahoro, Skol itihereza miliyoni 6 z'uduhimbaza musyi tw'abakinnyi. Birazwi, barabyumvikanye. Buri mwaka uko umwaka wa shampiyona utangiye, Rayon Sport igurirwa imyenda n'ibikoresho bya miliyoni 20 z'amanyarwanda zihita zihabwa ikompanyi ya Abera yambika Rayon Sport. Ni imwe mu makompanyi ahenze cyane ku isi mu myenda ya siporo, ikanambika Amavubi hamwe n'amakipe atandukanye yo mu Bwongereza muri Premier League. Abera. Rayon Sport niyo kipe yambara umwambaro uhenze muri shampiyona yose hano mu Rwanda. Buri kwezi Skol itanga umusanzu wo guhemba umukinnyi w'ukwezi ibifatanyije na fan club yitwa Match Generation. Kugeza aho tugereye aha ngaha, ubwo Skol bimaze gutanga nibura miliyoni 92,600 by'amanyarwanda, habura ibihumbi 400 gusa kugira ngo miliyoni 100 zuzure. Za miliyoni 63 Rayon Sport ihabwa, Skol ni nayo ihindukira ikazitangira umusoro. Ntabwo Rayon Sport igisorera amafaranga ihabwa. Umusoro wa 15% abasora bita withholding tax. 15% bya miliyoni 66 ni miliyoni 9,900. Aya nayo Skol yatanga ko kanya. Ntabwo birarangira. Skol yahaye Rayon Sport akabari kari mu Nzove. Na akabari kahawe Rayon Sport mu buryo bwemewe n'amategeko. Rayon Sport nayo ikagakodesha ikavanamo amafaranga, cyane cyane mu gihe cy'imyitozo haba hari abakiriya benshi. Na akabari kaje kongerwamo n'icyokezo nyuma. Skol yahaye Rayon Sport ikibuga cy'ubuntu cy'imyitozo n'ubundi mu Nzove ahari uruganda rw'umuterankunga. Rayon Sport yubakiwe dortoir zo kuruhukirizamo abakinnyi nko mu gihe cy'imyitozo, inaha ibiro komite nyobozi ya Rayon Sport byo gukoreramo. Kugeza ubu ngubu ibiro birimo Murayi. Nyuma y'ibi byose, ikipe inemerwa gusaba inguzanyo muri Skol mu gihe bibaye ngombwa igize ikibazo cy'amafaranga. Inguzanyo hawe yari yose na Skol ntabwo igomba kongerwaho inyungu mu gihe cyo kwishyura, biri mu masezerano. Munyakazi Sadate yasanze Rayon Sport na Skol ari uyu mubano bifitanye. Mu masezerano ya Rayon Sport na Skol hari harimo ingingo z'amasezerano aho ububasha buri ruhande kuba rwasesa amasezerano habura igihe cy'umwaka umwe ngo amasezerano arangire, kandi hari uruhande rubangamiwe rukaba rwamenyesha rugenzi rwarwo ku bijyanye n'amasezerano n'icyo bivugaho. Iyi ngingo isa niyorohereza buri ruhande ko mu mpera z'ibihumbi 2020 amasezerano yaseswa ntihaze inkurikizi igihe cyose impande zombi zaba zabyumvikanye. Wakwibaza ngo none se ikibazo cyaraha cyari ikihe? Reka noneho tujye ku cyaje guteranya Sadate na Skol. Byose byabaye nk'akakayuzi ko mu rubibi. Sadate mu buryo atari yiteguye yasakiranye n'ubuyobozi bwa Rayon Sport, bishyira ikipe ayoboye mu bibazo yewe n'uruganda rwa Skol bitarusize. Benshi mu bafana ntabwo babimenye, n'ababimenye ntabwo babyakiriye neza. Bumvikanye ku mbuga nkoranyambaga no ku maradiyo batanga ibitekerezo bavuga yuko badashobora kongera kunywa ikinyobwa cya Skol. Dore impamvu ya byose. Mu kwezi kwa munani kw'ibihumbi 2019 uruganda rwa Zamu rwateraga inkunga shampiyona y'u Rwanda rwatangaje ko ruhagaritse amasezerano yarwo na Ferwafa, kuko muri ayo masezerano ngo hari bitari byarubahirijwe. Byahise binakurikizwa umwaka wose w'imikino y'ibihumbi 2019-2020 shampiyona ikinwa nta muterankunga. Azam imaze kugenda, havuzwe abaterankunga benshi bashatse gushyira amafaranga muri iyi shampiyona, ariko ntibumvikana n'umutekinisiye Ferwafa kuri service bashobora guhabwa. Umuterankunga waba warageze kure mu biganiro byo gutera inkunga shampiyona y'u Rwanda n'uruganda rwa Muri rwenga ibinyobwa, umuntu yavuga yuko ari n'umukeba wa Skol.
aho ngeze aha ngaha rero inkuru yagira kibara. Bralirwa yashakaga gutanga miliyoni 380 z'amanyarwanda mu gihe cy'umwaka wose wa shampiyona kugira ngo yitirwe shampiyona iginamamaza ibikorwa byayo, ariko Ferwafa yo igashaka miliyoni 460. Ni ikinyuranyo cya miliyoni 80 batumvikanagaho. Gahunda ya Bralirwa kwari kwizajya yamamaza ku bibuga byose bibereyeho umupira, hanyuma imipira yose ikanyuzwa kuri KC2, chaîne ya kabiri ikigo cy'igihugu cy'itangazamakuru RBA. Kugira ngo ibi bikunde, Rayon Sport nk'ikipe ifite abafana benshi kandi kamamariza uruganda ruhanganye na Bralirwa, yagomba gutandukana n'umuterankunga wayo ifite ubu ngubu. Bralirwa yegereye Sadate Munyakazi imubwira yuko imuha miliyoni 90 z'amanyarwanda, agakora ibishoboka byose agatambamira amasezerano ya Skol agaseswa. Sadate nabo bari kumwe begeranye cyane, basabye ko niba bashaka yuko amasezerano ya Skol aseswa babaha miliyoni 120 zuzuye. Guciririkanya byaranze. Bralirwa hagara kuri miliyoni 90, Sadate hagara kuri miliyoni 120. Yarafatanyije n'abandi bakeya bari bumvikanye ku iseswa ry'aya masezerano mu buryo butari kunyuzwa mu mucyo na gato imbere y'abafana bose ba Rayon Sport. Aha ngaha tubyumve neza, ntabwo amafaranga Sadate yari guhabwa na Bralirwa miliyoni 120 cyangwa munsi yaho gato ngo asese amasezerano, ntabwo yari kwinjira mu ikipe ya Rayon Sport. Ni amafaranga yari kuba y'abantu runaka bwite, umuntu yakwita nka black deal. Uti none se Rayon Sport ntabwo ubundi yari kubihombye kuba yatakaza amafaranga angana gutya avuye muri Skol kandi yari umuterankunga mukuru w'ikipe buri mwaka, none ikaba yagabanyirizwa amafaranga kubera wenda amafaranga agiye kuva muri Bralirwa, byari kugenda bite? Nubwo byari kuba bibaye gutya nka black deal, Rayon Sport ntabwo yari kubihombye, kuko amasezerano ya Bralirwa aramutse yemeye akanashyirwa mu bikorwa, za miliyoni 460 Ferwafa isaba zajya zigabanywa amakipe n'ubundi, ariko hashingiwe kuyinjiza abafana benshi. Iyinjiza abafana benshi igahabwa pourcentage ndende, kandi Rayon Sport kugeza ubu ngubu mu Rwanda niyo yinjiza abafana benshi ku kibuga. Ubwo nizajya ifata amafaranga menshi iyi gahunda iramutse ikunze. Uretse ibyo kandi Rayon Sport mu gihe yaba yatandukanye n'umuterankunga wayo Skol, yahita igira uburenganzira bwo gushaka undi muterankunga wambarwa ku myenda, apfa kuba gusa atenga cyangwa ngo acuruze ibinyobwa. Ni inyungu kuri Rayon Sport ahubwo, ariko ni n'inyungu nanone ku bantu bake bari bagiye guhabwa cyangwa bashobora guhabwa miliyoni hagati ya 90 n'120 zigatangwa gusa mu gusesa amasezerano bikarangira. Ubyumve nyine ko ari amafaranga atazatangirwa facture. Aramutse atanzwe nk'uko Sadate yabisabaga, byaba ari nk'uko jewe nakugurira agafanta kubera ko ukunda inyanja twogamo. Oya nako wowe ukayingurira kuko mbagezaho ibiganiro byiza. Roll. Gahunda yo gusesa amasezerano na Rayon Sport na Skol kugira ngo ikunde, Sadate yanyuze inzira yanyurwa n'undi muntu wese ushaka kunaniza umufatanyabikorwa we. Abwira uruganda rwa Skol yuko mu mwaka utaha w'amasezerano Rayon Sport igomba guhabwa miliyoni 250 z'amanyarwanda, bitabaye ibyo ngibyo amasezerano agahagarara. Kwanza ururwara ururimi rwa kabiri, ururimi rwa mbere rwa Sadate ahubwo rwavugaga yuko Skol igomba gutanga miliyoni 350 z'amanyarwanda, nuko agenda manura kugera kuri miliyoni 250 cyari icyifuzo. Kwari gukuba inshuro 7 nyuma y'umwaka umwe gusa. Skol yananiwe kumvira izamurwa ry'ikubagahu uko rije, ndetse umuyobozi wa Skol akora icyo umuntu yakwita ikosa, ari hamwe n'abakozi bose avugira mu ruhame ko Rayon Sport nta muyobozi igira uretse umuntu wuzuye amarangamutima gusa. Reka nsubiremo interuro ku nteruro, ijambo ku ijambo mu byavuzwe na bwana Ivan Wolford uyobora Skol mu Rwanda. Rayon Sport ni ikipe idafite nyirayo, nta buryo butomoye bw'imiyoborere ifite, iyobowe nabi cyane. Ibi mbabwira nanabibwiye umuyobozi w'ikipe ngo twarimo tuganira, kuko iyo nganira nawe mbona ntaganira n'umuyobozi, ahubwo nganira n'umuntu ufite amarangamutima menshi, bituma nta n'ikintu dushobora kuba twageraho. Icyo nge mbona ku ikipe ya Rayon Sport ni uko ari ikipe ifite abafana benshi mu by'ukuri, ariko badashobora gushora mu kintu ku buryo bukomeye cyangwa se buhoraho. Ese mwari muzi ko Azamu yishyuye APRFC miliyoni 50 zonyine ku mwaka? Si uko bimeze? Twebwe twishyura byinshi mu ikipe ya Rayon Sport birenga ayo mafaranga, ariko aba bagabo bakaza basaba ibikubye inshuro 7 ibyo twebwe twishyura kuri ubu. Barasaba 1/2 cy'ingengo y'imari yacu mu kwamamaza ngo tugishyire ku mwambaro wabo gusa. Ibyo ni ibintu nababwira ko bidashoboka. Aya magambo yakije Umuriro atari muri Rayon Sport gusa, ahubwo no mu ruganda rwa Skol indani. Haraba ibisusa byabyariye amazi.
umukozi wafashe iri jwi kuri telefone akaryohereza muri Rayon Sport wo muri Skol yahise yirukanwa ako kanya. Naho muri Rayon Sport umuriro waratse, bibaza uburyo umuyobozi w'uruganda rwamamaza muri Rayon Sport ashobora kuvuga ibintu nk'ibi ngibi ku muyobozi. Sadate nawe yasubije bwangu akoresheje Twitter ye yari sigaye ikora kenshi cyane. Ati hari igihe ubyuka ugasanga Imana yaguteguriye umugati uzarya kugeza no mu zabukuru. Nkimara kumva imvugo y'umuntu nahise ntekereza indishyi nzabona, numva ndishimye. Inkiko ziraza gukora. Ibintu rero byongeye gusubira ibubisi mu gihe hari hatangiye gahunda ya guma mu rugo. Ubwo shampiyona yari yarasubitswe mu byumweru bitatu byari byabanje. Skol nk'umuterankunga mukuru wa Rayon Sport yafashe icyemezo cyo kujya gutera inkunga abakinnyi ba Rayon Sport, cyane yuko bari batarahembwa ukwezi kwa kabiri. Abakinnyi b'ingaragu bahawe ibihumbi 100 byo kubafasha muri iki gihe. Naho abakinnyi bafite ingo hamwe n'abatoza bahabwa ibihumbi 150 n'agafuka k'umuceri. Abakinnyi batafashe inkunga ni babiri gusa, ni Komando Rutaruri mu Rwanda na Nizeyimana Mirafa wari mu karere ka Rubavu iwabo, kuko atabashije nyine kugera hatangirwaga inkunga. Abandi bose basigaye barayifashe. Munyakazi Sadate ntabwo iki gikorwa gifashe neza. Ku ruhande rumwe yabifashe nko kwikundwa akaza ku bakinnyi ba Rayon Sport, ku rundi ruhande ariko ko kwinjira Rayon Sport mu buryo butumvikanyweho. Ikindi nabibutsa nuko iki gikorwa Skol n'ubundi yagikoze hari ibindi bikorwa birimo bikorwa mu matsinda y'abafana fan club byo gufasha abakinnyi. Buri fan club yari ifite umukinnyi igomba gufasha cyangwa umutoza. Sadate ubwe nk'umuyobozi yanditse ubutumwa kuri telefone, abwohereza umwe mu bayobozi b'amatsinda y'abafana fan club yitwa Les Bleus du Sud. Aramubwira ati andikira abandi bayobozi b'amafan club ubashishikarize kwandikira fan base. Noneho fan base nayo yandikire Rayon Sport iyibaza impamvu Skol mu by'ukuri yiha uruhushya rwo kujya gufasha abakinnyi bacu tutabizi. Fan base ni ihuriro rigari ry'amafan club yose ya Rayon Sport n'umuryango mugari. Muri make ni nkaho Sadate yarabwiye abayobozi bakuru ba fan club ati nimukora ibishoboka byose mugende mwandika hanyuma munyandikire. Kuko ibaruwa ya nyuma yagombaga n'ubundi gusubira kwa Sadate. Ubu butumwa rero nabwo bwabyaye akandi gatotsi, yewe bunakirwa ngo uko Sadate atifuzaga yuko bwakirwa. Umuyobozi wabuhawe nawe yabuhaye undi muyobozi wa fan club. Aho gutanga ubutumwa ku buyobozi bw'andi ma fan club ngo buhererekanwe buze kugera kuri fan base, ahubwo uyungu yahise awushyira muri groupe ya WhatsApp ya Bled du Sud. Inkuru bakimomo ko Sadate ariwe wasabye ubuyobozi bwa fan club kwandika babaza ibya Skol. Kuba ibanga ryarahindutse nka rimwe riri mu gitekerezo cya secret de polichinelle, rikaba ibanga ryamenywe n'abantu bose, ntabwo byabujije yuko fan base ishishimura ibaruwa isaba ubuyobozi bwa Rayon Sport ibisobanuro ku nkunga yatanzwe na Skol. Ariko Gikundiro Forever imanika amaboko ivuga yuko yitandukanije n'iyi baruwa yanditswe na fan base. Ibi ngibi ntabwo byarenze ahangaha, kuko n'ubundi umurwayi ukiriye mu nzira ntabwo ari ngombwa yuko akomezanya kwa muganga. Mafremu w'inshuti yanjye we yarambwiye ati jedewo ujye umenya ko wisinzirije ari ugorana mu gukangurwa. Sadate na Michel Sarpong. Kwirukanwa kwa Michel Sarpong rutayizamu muri Rayon Sport byateye urunturuntu mu bafana kandi byegekwa ku mutwe wa Sadate nka president. Byatangiye ubuyobozi bwa Rayon Sport ku itariki 15 Werurwe bwandikira abakinnyi b'iyi kipe bubamenyesha yuko kubera ibibazo bya mikoro byatewe na COVID-19 batazabasha kubaha imishahara y'ukwezi kwa gatatu kuzamura kugeza igihe icyorezo kizaba gitangiye kugenza amaguru make. Ibaruwa ntabwo yahise yakirwa nabo yari yandikiwe, ahubwo yaje kujya hanze nyuma y'ukwezi n'iminsi 5 ku itariki 20 Mata 2020. Iki gihe nabwo ukwezi kwa gatatu abakinnyi bari bataraguhembwa. Umuyobozi w'abakinnyi mu kibuga muri Rayon Sport Captain Eric Rutanga, aho ibaruwa yamugereyeho yahise ayisubiza bwangu mu izina ry'abandi bakinnyi. Ayisubiza amenyesha ubuyobozi yuko iki ngiki ari icyemezo kitigeze cyumvikanwaho, anarenzaho ati nimuramuka mutisubiyeho ku cyemezo mwafashe ngo mubanze mutwegere tujye inama, turabamenyesha ko tuzagana inzira z'amategeko aturengera. Aha rero niho havuye agatsiriri ka president na Michel Sarpong. Amagambo ya Sarpong yumvikanagamo umujinya mwinshi utatinya kwita umurandura nzuzi. Ati ku bwanjye ndumva ari ibintu bitumvikana, kuko perezida ntabwo yigeze agira ubaganira nawe ahari ho hose. Byibura hari abakinnyi bamaze igihe mu ikipe, aho mbere yo kujyana ibintu mu itangazamakuru yagakwiye kuvugana nabo. Bityo ku bwanjye rwose ni ibintu ntumva kubyukira ku bintu mu itangazamakuru gutyo.
ubundi iyo uri perezida rwose ugerageza kumvugisha abakinnyi. Twese turabizi ko bigoranye muri iyi minsi, ntabwo turi gukina, nta buri kimwe biragoye, ariko byibura wishyure 1/2 cy'umushahara, ariko ntabwo wabyuka uvuga uko gusa nkaho nta muntu witayeho, nta muntu utekerezaho. None se niba ari uko bimeze, ninde dukorera? Kubera iki turi hano? Kubera iki mu by'ukuri turi kugukorera? Nta bwenge afite, ntabwo akwiye kuyobora iyi kipe y'ubukombe. Iyi kipe ikomeye ikeneye umuntu ukuze bihagije mu mutwe, ushobora kuganira n'abakinnyi. Sinkeka ko n'abakinnyi bifuza ko aguma ku mwanya ariho ubu. Ndakeka abakinnyi batamwifuza. Mu masaha make yakurikiyeho, Michel Sarpong yandikiye ibaruwa imusaba ibisobanuro. Mu gihe ataratanga ibisobanuro kandi ahitandikirwa indi baruwa imumenyesha yuko asezerewe mu ikipe. Byose byamenyeshwaga abanyamakuru. Muvunyi Paul ubwo yaravuye mu nama y'umwiherero kuzamura ikipe, yumvikanye avuga yuko ntari rarenga ku buryo Sarpong atagaruka muri Rayon Sport nk'umukinnyi igihe cyose yabasabye imbabazi. Hagati aho ariko Michel Sarpong aracyari mu Rwanda nyuma yo kumvikana n'iyi kipe yuko yabimufasha mu gihe iki cyorezo kitaravana amaguru mu nzira. Ku ikubitiro hari groupe y'abafana yahise yohereza Sarpong 100 ku mufuka n'ibiryo binyuranyuranye byagiye bikusanywa n'abafana mu gihe cyaguma mu rugo. Ariko kandi Sarpong uri mu bahembwa cyane mu bakinnyi bo mu Rwanda yumvikanye na Rayon Sport yuko izamuha umushahara w'ukwezi kwa gatatu ungana n'950, bakanamuha uduhimbaza musyi tw'imikino yatsinze tungana n'117,500, bakamusonera kandi 600 by'itike y'indege yakoresheje ava muri Swede babara mu mayeho angana na 612. Iki gihe yaravuye kugeragezwa. Mu gihe ikipe yafata umwanzuro wo kutamugumana, Sarpong ubwo azasubiza ibikoresho by'ikipe abitse, hanyuma asezererwe ku mugaragaro, atahe ajya gushakira inyagasambu naho ngo rirarema, cyangwa se adohorerwe yongere yambara umwenda w'ubururu n'umweru. Reka noneho tuvuge kuri Gikundiro Stadium. Numwe mu mishinga y'amafaranga menshi muri sport yo mu Rwanda, kikaba ari nacyo gikorwa remezo kitari icya leta cyaba gihenze mu mateka y'ikitwa Ruhago kuva ku bwa Rutaremara washinze amagaju. Stade nini yakira abantu 64,000, inzu ebyiri z'ubucuruzi z'amagorofa 4, ibyumba birenga 100 byo gukoreramo imirimo inyuranye nka gym, hoteli, ibiro, ibyumba by'inama bikodeshwa, utubari, boîte de nuit n'ibindi byinshi. Iyi yakwitwa nka complex cyangwa sports facility. Yaba nanone irimo ibibuga bibiri by'imyitozo y'umupira w'amaguru, ibibuga bya basketball, ibibuga bya volleyball, ibibuga bya handball, ibibuga bya tennis na parking y'imodoka zirenga 10,000. Igiciro $100,000 z'amadolari y'abanyamerika. Ni hafi miliyaridi 100 ubaze mu manyarwanda, amazeru ni menshi cyane. Mu bitekerezo bipanze yuko amafaranga yose azava mu masezerano Rayon Sport izagenda isinyana n'abaterankunga n'ibindi bigo by'ubucuruzi. Birimo nibyo twavuze haruguru nka Ritco, Airtel, Skol, Mogaz n'ibindi byinshi Rayon Sport yashaka, byose biciye mu mushinga wa MK Card niwo wari uhanzwe amaso. Hari n'amakuru yavugaga yuko hari kimwe mu bigo mpuzamahanga bikora ibikorwa by'ubwubatsi hano mu Rwanda ishobora kubakira Rayon Sport, hanyuma bikavugana uburyo bizajya bigabagabana amafaranga avuye muri iyi nyubako. Ariko reka turebe icyo bisaba kugira ngo Rayon Sport ubwayo ibone stade. Reka duhere ku ngero z'imibare ihari. Niba uyu munsi Rayon Sport ihabwa miliyoni 66 z'amafaranga y'u Rwanda ikayahabwa na Skol mu gihe cy'umwaka, tuvuge yuko Rayon Sport noneho aya mafaranga ari yonyine ibona, tuvuge byasaba yuko Rayon Sport ihabwa aya mafaranga mu gihe kingana n'imyaka 1,184 nta guhagarara. Imyaka 1,184 nta guhagarara, izi miliyoni zikaba ziruzuye. Uza kwikubira imibare neza uzambwira niba Rayon Sport ifite ahandi yakura ubushobozi bw'aya mafaranga ikayakuba kabiri, ubwo wenda zigakabakaba hafi miliyoni 130 mu gihe cy'umwaka umwe noneho z'amanyarwanda. Noneho byasaba imyaka 742 kugira ngo iyi stade ibe yuzuye. Ubwo byasaba yuko Rayon Sport aya mafaranga ibidakoraho n'igiceri kimwe kugira ngo bihure neza n'inyubako ya stade. Iyi mibare yo isa n'idashoboka.
Rayon Sport ni ikipe y'abafana benshi yego kandi b'abanyamurava bitangaje coup de chapeau. Uyu murava wayo nawo ni ikindi cyizere kuri Rayon Sport mu kubaka stade ya miliyoni 100 z'amadolari y'abanyamerika. Ariko mu hubakwa stade ku isi yose ni hake cyane urari rw'abafana rubarwa. Nubwo kurwara nta wabyirengagiza. Ariko reka dufate ingero wenda z'ahandi. Ikipe ya Tottenham Hotspur yo mu mujyi wa Londres mu Bwongereza ni imwe mu makipe amaze kuza stade y'akataraboneka, ubu nibwo itangiye kuyikiniraho muri uyu mwaka w'imikino, ubundi imbere yarasemberaga rimwe na rimwe igatira Wembley y'Abongereza. Tottenham Hotspur Stadium izina rishya kuri ubu ngubu ijyamo abantu ibihumbi 62, bivuga yuko stade ya Rayon yabisumbaho gato. Yabisumbya iyi stade ho ibihumbi 2 mu kwicara. We're here, we're back in Tottenham at the world famous home of the Spurs. Wenda stade ya Tottenham yubatse ku butaka buhenze bwo mu mujyi wa London, kandi inubatse ku buryo bugezweho. Yatwaye akayabo ka miliyoni 400 z'amayero. Byumvikana yuko ari inshuro enye z'ikiguzi cya kubaka stade ya Rayon Sport. Ni stade neza iteye nk'iyo Rayon Sport itekereza mu ndoto zayo ivuga ko ishaka kubaka. Ni stade zihuriye ku izina rya Multipurpose Stadium, stade ziberamo ibikorwa byinshi. Ahaba harimo y'amazu yose twagiye tuvuga n'ibibuga bigiye binyuranyuranye by'indi mikino itandukanye inahabanye cyane n'umupira w'amaguru, aho gusanga harimo n'ibikorwa by'ubucuruzi n'imyidagaduro. Tottenham Hotspur kugira ngo yubake iyi stade byayisabye imyaka 10 yitegura uru rugamba, no kuvuga uhereye mu 2007. Imirimo yo kubaka yatangiye muri 2017, kandi iyi kipe muri uyu mwaka wa 2017 yinjije miliyoni 460 z'amayero mu mwaka umwe, amafaranga aruta kure cyane ayubatse stade yabo. Ibi byumvikana neza yuko amafaranga menshi ubundi yinjizwa n'ikipe ahita yongera agasubira mu bikorwa bya buri munsi by'akazi k'ikipe, guhemba abakozi b'ikipe, no kuvuga abakinnyi, abatoza n'abandi bafasha mu buzima bw'ikipe, no kugura ibikoresho birumvikana. Ikigo cyitwa Northumberland Development Project nicyo cyubatse iyi stade, ariko kizaguma guhabwa imigabane y'amafaranga ava kuri iyi stade angana na 15% by'amafaranga yose stade yinjiza, bikazaba mu gihe cy'imyaka 20. Reka dufate urundi rugero rumwe. Ikipe ya Arsenal, imwe mu zifite abafana benshi mu Bwongereza no ku isi yose, ni ikipe yashoboye kwiyubakira stade yayo bwite, Emirates Stadium. Yayitashye mu 2006. Arsenal isezerera burundu ikibuga cya Highbury yafataga nk'akaruri k'ikipe kadakwiye ikipe ikomeye ku mugabane w'Uburayi n'ibihe tugezemo. Ntabwo ari ibintu byoroheye Arsenal. Stade ubwayo yatwaye miliyoni 350 z'amayero y'icyo gihe. Abagereranya bavuga yuko nk'uyu munsi zaba ari miliyoni 500 z'amayero bigendeye ku gutakaza agaciro k'ifaranga. Muri 2006 ubwo uyu mushinga wasozwaga, Arsenal yashoboraga kuzigama miliyoni 29.5 buri mwaka z'amayero. Igitekerezo cya mbere cyari uko byayisaba imyaka 10 ibika y'amafaranga, ikongeraho ideni rya miliyoni 100 muri banki zitandukanye z'i Burayi, hanyuma ikuzuza stade nta ngingimira. Ariko ibingibi basanze ari ibintu bigoye cyane kubera ubuzima ikipe igomba kubamo buri munsi. Nabivuze, guhemba abakozi b'ikipe no gutuma ikipe ihangana n'andi makipe biri kumwe muri shampiyona. Iyo bigenda gutya byari kongera imyaka 10 kuri Arsenal kugira ngo ibone stade, hanyuma ikayibona muri 2016. Hashize imyaka 14 Arsenal yitwa yuko yujuje stade yayo, nyamara stade mu by'ukuri ntabwo yakwitwa iya Arsenal 100%. Murabyumva yuko initwa izina ry'umuterankunga Emirates, kompanyi y'ubwikorezi bwo mu kirere mu bihugu by'Abarabu. Kwitwa izina Emirates Stadium ntabwo ari amahitamo 100% by'ikipe ya Arsenal, ahubwo nuko iyi kompanyi yashoye amafaranga menshi mu kubaka iyi stade hejuru ya 3/4 y'amafaranga yose yubatse iyi stade. Ubwo iki kompanyi igomba kunguka no kwamamaza. Arsenal ishatse gusesa aya masezerano akakanya ikavana izina rya Emirates kuri stade yabo, byasaba yuko akakanya Arsenal ikora kuri konti yayo ikishyura miliyoni 150 z'amayero, bitaba ibingibi ikihanganira yuko stade iguma kwitwa Emirates kugera mu 2028. Ugendeye kuri izi ngero ebyiri nguhaye, byasaba ko kugira ngo wubake Gikundiro Stadium, icyambere Rayon Sport ibishobora kwinjiza nibura amafaranga mu mwaka umwe n'ubundi yakubaka stade. Noneho nubwo amafaranga yakoreshwa mu buzima bwa buri munsi bw'ikipe, ariko nibura abafatanya bikorwa bagashyiramo amafaranga isanzwe ikorera amafaranga menshi, ukanasora ari menshi, ibyo ntacyo bitwaye. Ni ikizere ku bashoramari. Ariko uyu munsi tuvugana murumva icyo bisaba kugira ngo Rayon Sport yinjize miliyoni 100
z'amayero z'amadolari buri mwaka. Icya kabiri, birasaba yuko Rayon Sport igira umuterankunga uruta abifite uyu munsi, witeguye gushora amafaranga menshi muri Rayon Sport akazabyaza inyungu mu myaka myinshi cyane izaza. Ikibazo kiri aha nuko wakenera gushora imari muri Rayon Sport ari umucuruzi wabyiyemeje, kandi umupira wo mu Rwanda ntabwo ufatwa ubundi nk'ubucuruzi bwo ku rwego rwo hejuru n'ikimenyimenyi. Nta kipe n'imwe iri ku isoko ry'imari n'imigabane mu Rwanda. Ibi bigaragaza yuko amakipe yo mu Rwanda na Rayon Sport irimo atari imari mutupi washoramo amafaranga y'igihe kirekire angana na miliyoni 100 z'amadolari. Igishoboka nanone kindi ni ukugabanya ikiguzi cya stade Rayon Sport ishaka kubaka. Ubwo nabwo byaterwa n'ikiguzi nyine uko cyaba kingana. Hari ibivugirwa mu matsinda y'abantu bigoye kumenya ukuri kwabyo neza, nk'inyerezwa ry'amafaranga yagurishijwe Diarra na Kasiriye bivugwa yuko arenga miliyoni 50 za buri birengero muri transfer. Hari ibivugwa by'ishyamba nigeze kukubwira mu buyobozi bwa Rayon Sport ngo badashyigikiye Sadate na gatoya n'ubwo yagarurwa mu buyobozi bw'ikipe, ndetse ahubwo bikanavugwa yuko Sadate yagiyeho mu buryo bunyuranyije n'amategeko, tugendeye kuri stati yasinywe muri 2013, nubwo Sadate wavuga yuko ahubwo ikipe ayoboye ariyo muri 65 yashingiwe i Nyanza. Inkubiri y'umutoza Robertinho wagiye amaze wirukanwe mu buryo butasobanutse neza, amaze guhesha ikipe igikombe cya shampiyona akanageza muri 1/4 mu mikino y'igikombe nyafrika. Ngo byaciye igikuba muri Rayon Sport cyane, ndetse komite icikamo kabiri, ariko Sadate nka patro abarusha amajwi. Hari n'ibivugwa yuko ahubwo uyu mutoza Robertinho ashobora kugarurwa igihe cyose Sadate yabashyizwe ku ruhande. Byinshi muri ibi ngibi ntabwo twabigarukaho aka kanya. Niba uri umufana koko ushobora kuzagenda yibonera bimwe muri ibyo ngibyo nk'umuntu ukunda ikipe. Icy'ingenzi sorezaho nuko ubuyobozi bwa Paul Muvunyi n'ubwa Sadate bwakurikiranye uhere muri 2017 kugeza uyu munsi, ngo bwahaye ijambo umufana ubundi atarafite mbere. Bugerageza no gushyira ukuri mu micungire y'umutungo w'ikipe ugereranyije nuko byakorwaga mbere. Abafana n'amatsinda yabo ubundi bitari ibinyamuryango bya Rayon Sport ukurikije stati yo muri 2013, ku nshuro ya mbere muri 2019 bahawe uburenganzira bwo gutora baniganza ku majwi. Nubwo nanone hari ababonye yuko ari igikorwa cyo kunyura ku ruhande amategeko yemewe y'umuryango wa Rayon Sport mu bijyanye no gutora. Mbifurije kugira ibihe byiza mwese, mugumize mukurikira inyanja twogamo.